Kinong yalam snong na lai tili kisnong gibakentup yako umdo berti umroy madan bat umroy laban saro kila pensyab gi pajba nong syong snong kiba syong basa hai kitei kisnong kidei giba kersya ne surok pakanyat na kalany batamai pat giba persya bakanyat na surok rim jong ke silong bypass ya kate gi jingkren la pensyai da laingot kinong yalam snong gibakentup ya uba BP seliang rang ba snong ko umdo berti bat ubaderu Harman ke umroy darbar pelun nangta uba WS rentet yang rang ba snong umroy laban saro bat uba LB Makri haringkat ke jingdon kidikot nong elam snong kilong balajan paro kipait ba basa hakite kisnong kidei ki bakrsan bakusurok kanyat nakalan bathau thumai Henry ba persya ya kete kalan banyat na surok thumai kidei tangkumba kato kat nengut hakaba kejing persya jongkiru kadai tang nakamenta kejing mentoy basimet jongkihi Rang bak senong jong ka mroi lo berti haga jong por bulong ru chairman jong da bak senong mroi pelun kan kasni ngasmo ka ban pensai sha ki pai ba nong senong jong ka senong mroi jong gi ye gi kenrum kenram gi bumi leng ba ka jingwan jong ka ni development project ka pertamai ka bakum ki nong senong barok ni pirang so bai ka henry tang kat to ka dengut ki ba perkat tang na kamenta ka jing bentoy simet jong ki kimi sakmat ban persya ya kanika yung nusurok furlin uba penyesok nang te na polat roy sedu sapo malidor te nakalyang jungi kum kinong lam snong hago juga por kum we ne kinong yalam ubala kam slam makanika kam yalam pai ba ngasukwa wan penmau ya ka genesis naru genesis ya kanika surok silong bypass bah khat we tarik jog benai Julai arsa khandai leng ba ka Eastern River Development Forum ngilalek bu ya kawi ke city sha u CM jong ka jelaj mekhle jungi i sar konrak sangma ka baleng ba ha ka ta jing tho ngilapan ha ka point ka ba sepang usrok forlin ha ka ba ha ka dei kapor usnem aja ka khandai iba sen thaba ha ka to por dang le idang de irang ba snong jong ka umre madan ha ka to por chairman jong ka Eastern River Development Forum na kalong ku secretary debat ka point ka ba kalong ba nilabu ke jingkerpat sa state government bakit penhe no yung usrok silong bypass nakadaw jong kijingja ki basnusi ki babun kijingja ki ba nawayang jong kinong song nilayo man pedang masnuan kaning silong bypass tiya kaning kupon ni sungoban ai kublei ya ka state government ka simkhia ya kaning kijingbu jingkerpat ke jongi but house nem arajar arpuar burngut bernget nilayo kubor ban kalyang jong state government kila proses ya ka file ka bidi bakini ka city jing kerpat bujungi bad usnam arja arpuar ngilayo ban yakran ha ka jingelang jong ka Eastern River Development Forum ban kalyang jong ka government kala penyak sakhamat ban ngilabu ro jing tho sport DC office ya ki kato kaniki benta ki bede bakata kalong ba kinnom ya ilai ya kinong nam snong tingi snong ban ai kubor angi snong ban ai kublei ha ka por na ka benta state government na kalyang ka district administration ki bala simkhia kinong nam snong ha ka jing penyak bek bat uni usurok forlin teka bangunan man persya ni kalong ba ya ka alignment kumba ngiliyo panisong ha kalai terik waktu ba ada pusau ha office jong deputy commissioner ka ba kilokot ingi ban persya yo alignment kamde balale di commandment kumbanga ni kumano kibam tip ya kaduk kadang hari ya kani ka alignment kat kum gejing persya jong ka NHIGTL kalong balale da kita ki external expert lani ki engineer ki bala pule penya akabide bat ke jing penya ya uni usrok forlin di hakabana kaliang jungki kila ide ban penya shortcut kum tu ti anda apo yang ni pom da berti lahap ban penken dia no ya uni usrok silong bypass existing road hakabana kaliang jong kadar basnong ru haka laipui terik prai pra ajar pusau gila depan pha da ke jing tho sa office jong DC hakabangi penpau ya ke jing sngokumen nakaliang jong kadar basnong bakala penken dia ya kenek alignment naman ngan situ ya pihang ni ba masnuan usrok silong bypass usnam ara jakat saw hadu menta nang ni na po snong ndo berti jing ngiladu kumba saw tu di gimesim ki bokodor nakadaw bakim nang ban kiari usrok bat kajing speed jong kali kam tama ko por minit te kumbang itip lele menta kalong ba uni usrok forlin uba tangga kerteng jong kang ilas ngil lupa udi to u speed highway speed corridor kambot kajing speed jong kali kan tambah ya kisispa lani kisispa sanpo tetangi usrok silong bypass ru kajing speed ke batang rupo nyu ru ngiladu lupai ki mensim
Tiga ka bangidon ban pensai hang ni kalong ba na kalyang jong kadar basnong lada ka sorkar lani ka NNHIDCL kan penkan ria uni alignment ubang iladap ban penyang menta bat kitemu ban penyai biang na uni existing kadar basnong da kawe ga jengmut kaladap ban rai ba horkit hordang ngindom sya ba pin penyai nya uni usrok existing ubudang lupa menta kadau ko benkong kalong ba ngimla ban yapeng ya kamensim ka bakordor joginong song gejungi bat kata kasudok benwan leng ba ni existing alignment kaba arpat kalong bana kalyang jong ka sinong gejungi ngisngo penpau ya gejing sngo komen namar ba kajing penkenria yo ni usrok kala penduna bagi nong snong jungi kin hapan phet sinong namar bala daya yo ni existing kong basan po rupo tu di giging kin sa syakta di tangkata ka school ngin sa syakta nang ta kum ucarman jong kumre pun ngatip ba kamaran football umroy ngin syakta kiying mani ngin sa syakta bat kiwi ki school ki bran hapok ani ka umroy pun kijingi ngin sa syakta tekalong ka jingdu nong ka bakraw sa ingin ra kita ngin school sa ingin ra kita kamaran football sa ingin ra ikijing mani dia kumbang itip bakini kinong late complaint ju GC ki ya penmi ya kata ka isu lan ya kata ka daw ka baki ai bakajing jing ka syakta kata ka tulong dengan itu ipi hamata kasngi segi pai ba nong song kalong ba ha ka pasedang hoy ni kubur bana kalyang jong ka alignment kadon sisya kata ka jingi tungku ti hadin bana kalyang jong kadar basnong remadan kumba kil de pangkiran hadin ba kala de pan survey kila tho ka city DC ha ka bu DC ulo respon kata ka NHIDCL kalawan dia ka sin ka baar mencem senam pada September giwan ka sin baar bat kila penken dia yak elemen hakaba kamdon su kuno ka jing kita ikit long bat kumba henrupo mitar tam kaba khamjan nakani kitolong kajingai nakani kusudok bat kajingai ka jongkaru kamdei na preng dusok hari na nak tuduk jong dusok kajingai henrupo mitar bat kadgum kaji itu jong engineer jong water resources su ngi ba kamdon kuno ka jing kita ya katolong jin la dei penban nasional kabadi ka catchment area ka bangitip ban pelang ka lese kadon ka jing kita tekai ka ba ka kubor ka bingidon ban ai sya ka sarkar sya ka DC pat segi ini ki ba persya ya uni usrok kalong bana kalyang jong ka darbas nang umdo berti nginom sya ba uni usrok uncenya ka elemen kumbala dep ban bu final mata kumba kalong teka ba arpat ka bangadon ban pensai hang ni kalong ha ka bi day bat ka to meeting to kusngi kendiat ngan su phai ke to meeting lai 3 Oktober ajar saw nang tu kitu kibawan nakalyang jong kinong complain ngelemi da ka jing sngohon mensim ha ka ba nakalyang jong EDC ila penpau ba ila depan pensai ila bu ro ka jing kli baladon mono ki bumpat sai nginang pensai susu dari kumbang ui ko khubor mdin ki ong ba kata ka jing yakran jing ka klampoi sino ka dei tang ka jing penmi daw ka jong ki tang na ka bata ka jing khwan mentoi simet ka jong ki lada yakran lelei bat kani ka slok existing ngani tu ipi ki babon ki jing paki dulan kan lot daki hajar kror tang ban siu ya ki jing paki dulan ki jong kinong song song ka jong ki tikidon kata ka jing keno ka ong bala riba ya de uni slok alignment batmai menta kamut lese kala ban kata igi babun kinong song ki ba de ki spa haring itu ipi hapok mrem do berti ki ba pli ki ba sakta nang uni alignment ki de ki ba sna ying ru lang ba ka jing yo jing rap na skim PMAYG ti kum no pin ong ba kita ki spa ki don hapok ka snom do berti ki jungi derek ka bangadon ban ong kalong ba ki de ki du kisuk ka jingwan jong ni usrok ka de ki jing mentoi ning kong ki nong song ki ba ki jungi ka ba kalong ba kanong kta ya ka safety jogi nong song kajing song sngan jing nong song yiki kina school ki badon hapok ani snong gajungi bat nginom long kita ki banduk no ya kai ying song gajungi ladayat yang bau ni usrok existing ti kita ki digijing pensai ki bana kalyang jungi ngidon ban pensai hang ni te ha ka tu kesni lai te kada bat snong ngilabu ki kendon ngilabu ka jing thok sa DC office ba namar ngidon hiru ka jaka sum jaka sajan jungi hang ta ya ba kaneka srok furien kan poi ka majan kumba rupo mita tam ye rupo at mita laka h jongka surok jong ketika alignment te ngilabu kijing dawaha udisi ba unhap bantau de gino kilat ngilabu di kendon mo hangta ba un penle bhai te jaka khnang ba nagaliang jong la shai na le 3 tiksro kamut ba kineki driver truck kinumyo bandrung jekete jaka sajan ke jaka sum ke jong ki pajba nang sunong jungi kata ke dewi kendam kabaar kalong ba
Kasinong jungi kadon chekene kapang bat kasurok fulin kayat nakli jong kasinong bat kategi jaga sajan kadon challenge jong tek fulin onda gila dapsna. Tengilabu hangtaru yago ka kendon ba yago jing dawa bakin pensna daka kenja bairut la kalong nalor lene napo jong kedek fulin kanan ba ba no song jungi kin suk ban cross sekte surok habakile sumne sajan. Ta kedegi jing dawa na giliang jong nika dor bosnong tena giliang jong DC bat NHICDL jing syakila ai ke jing kular ba ya kita berkhot kemut ba ngim sale eka badan kamban le de hello jong ne kadau na giliang jungi ke dor bosong jungi ngim don kano jing persa na mari sutu aba kawan ke surok kemut kawan ruka roi kepar te hagbedi bat kitu kijing kentok blami enok san hima bat chelong time si baong ba kidon ki ofsar ki bahe ki bon thet jaka hakite ki hakate alignment de surok kidon ki taki high level tenagilang jungi kedor bosnong ngimtip hasnong jungi te umdon wei ofsar sarkar ubadon jaka hakate ki alignment kabade banyak cek furlin hajiwe ki jaka kidon tangba hakate ka alignment hite umdon weru ofsar sokar bodon jaka hante te habade bat kita ki high level dingi dingim tip ki kita mo ki kita te henrei haba ki para pai khasi jungi ki wan bat tip jaka hasnong jungi tingi welcome ki ni priang sunghai ki mo namar ngimdon kano ka jing thang nimla hiru ban thang ba ya utu ya pri onum syaban tip jaka hasnong jungi ni nimla ban le ya kata lain no tang ya ubum dei kasih dan ubadlah tak kemut ba nagaliang jong da bersong ni jongi ni khang horkit hordang ba ombet bat dalele dengan umsya ba kini ok batik cakap puta hapoka put usam jong da bersong jongi te nagane kadau nagaliang jong ngaku urang bersong jong bersong umrel bansro kan long ro kejuk kopor kum jip pensai ki pai ba no bersong ki jongi ru bakin num sungtu bakala te bat hagajuk kopor kumut ba yaki nong penmi media kumbenin kesini santri mau penmi media hoi lera kami mengenal keteng senong jongi ru tehenrei jat bakal adon nadu mai jadi usulelar kemu kesenong jongi kelahap hai pedeng jong neka bentah nata kadau ni hap ban nageleng jonga kumro song hap ban wan bat percaya lang matak sini habede bakane ngakentu ngakajin kentu jonga yaki kelong ba la kadei ya piki media la ne kadei yano no kelong ba la dalong kabala na kaliang jungi dor bosong jungi ngim da sungu tenat ba kanmi kasnong jungi klem ka jing yatip lang bat ni ka dor bosong bakan mi haki social media jen lada ngila don ka jing konsol bakan mi keteng snong jungi te kata kolong hadin bangelia ngelia hunlang tong ba phila ban pumi than rei lada klem ka jing konsol lang te na kaliang jungi kolong ba habade bat kete kam kumut ba ngim da sultanat ngim la ban khang mo te henrei ngim sultanat na kalian jingi do bosnong ba pin penmi kino kijing tho sha yaga dor bosnong ka jungi te kata kilong ki jeng pensai na kalian jonga rong bosnong jonga snong ro lo bosro